الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, good morning everyone. Kita baca dulu Asmaul Husna. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله
شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Semua sihat ke? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita hari ini. Kita dah 9 dalam bulan Ramadan kita dah hari yang ke-9. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita masih ada dekat sini. Allah masih lagi panggil kita. Allah masih lagi kasihkan dalam diri kita ni uh, ada that connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau Allah tak kasih that connection, kita tak akan ada dekat sini. Kan kalau Allah tak kasih kita this gift pada pagi ni, kita tak akan ada dekat sini. So alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, kita sangat-sangat syukur kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala akan ajarkan kita insya-Allah about him, about this life, about kita punya journey. Maybe ada yang tengah nak pergi kerja, maybe ada yang tengah struggle nak pergi kerja, tengah dragging yourself. Maybe ada yang dekat rumah yang also struggle juga. Kita masing-masing ada ujian, maybe struggle sakit, maybe jaga anak, maybe fikir jaga apa tu, jaga suami. Ada pula struggle yang nak fikir apa pula what to contribute. Kan? Sometimes ada orang struggle untuk contribute. Ada orang struggle rasa helplessness, rasa alamak, macam mana ni, aku tak ada benda nak contribute. So am I useless? Apa tu? Rasa macam-macam kan. So kita masing-masing ada ujian, jadi kita nak tahu, kita nak things to at least make sense. Kan? Jadi kalau bila things make sense, bila kita ada ilmu, kan? Bila kita dah kenal tentang Allah SWT, kita kenal tentang this journey, insya-Allah nanti perlahan-perlahan that anxiety dia akan berkurangan. That depression dia perlahan-perlahan akan berkurangan. Okay? So apart from kita jaga diri kita, apart from kita take care of kita punya health, of kita punya well-being, of kita punya food intake, kita punya exercise, kita punya supplement, itu semua main peranan jugalah. Okay? So insya-Allah kita akan continue. Okay, this one is yang last week. Yang last week explain. For example, kalau ada yang tak attend last week, okay, I just recap balik. Okay, just recap balik. Last week is about Imam Sheikh Ramadan Al-Buti menerangkan the underlying causes of depression and anxiety adalah, pertama, yang last week kita dah cover, at not knowing the reality of life. Okay, bila kita tak tahu the reality of life, last week ingat tak kita imagine yang bila kita tidur, tahu-tahu kita bangun, kita dah dekat dalam carriage. Kita bangun aja, kita tak tahu kita dekat mana, dekat dalam, tiba-tiba dalam carriage, dekat dalam train. Kita tengok kanan, kita tengok kiri, kita tak nampak tempat yang kita kenal. Even the waiter, even yang orang yang serve kita pun kita tak kenal. Walaupun dekat dalam train tu ada macam-macam kecantikan, dekat dalam train tu ada macam-macam kemudahan, ada sofa, ada tempat sedap ke, nak tidur ke, nak baring ke, apa ke, atau ada macam-macam hadiah yang kita dapat. Benda tu adalah distraction, because kita still tak tahu where we are heading to. Kalau kita tak ada this knowledge, okay, kita tak tahu, kita still akan get distracted. Contohlah, dia kasih kita makan, lepas kita habis makan, kita mesti akan fikir, mana training nak bawa kita. Lagi sekali kita akan ada this rumination. Okay, so Imam kata apa? The remedy of ignorance is to believe in the creator of this universe. Percaya yang ada creator, percaya yang ada khalik. Dalam bahasa Arab ada khalik, ada yang create kita. So ada yang create kita, means ada yang sustain kita punya rezeki. Ada yang sustain kita. Ada yang ciptakan kita this feature, kan, ciptakan kita telinga kita,
Bila kita tengok kan ciptaan-ciptaan Allah, kita tengok ya kat telinga kita ni ada word Allah lah dalam bahasa Arab. Kan? Bila kita tahu Allah tu creator, kita tengok apa tu ciptaan Allah tu Masya Allah sangat-sangat sangat-sangat ajaib lah, sangat ajaib. Nampak tapak tangan kita kan, ada bahasa Arab tahu, ada 81, lepas tu ada 18. Apa tu maksud dia? Nama Allah ada 99 dan sebagainya. So kita tengok Masya Allah. Tu dia, tu hanya ciptaan Allah je. Okay, belum lagi benda-benda yang lain. So belief yang ada creator, ada yang menciptakan kita, so ada yang plan untuk kehidupan kita. So bila kita tahu ada yang plan, kita akan rasa less anxious. Betul? Kita akan rasa less depressed. Kalau Allah lah Tuhan yang Maha Penyayang yang cipta kita, maka kita punya urusan insya-Allah kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, that's the first one. Second, to believe in Allah. So believe in creator je tak cukup. Sebab kalau kita believe creator kita tu, for example orang yang bukan Islam, dia believe dia ada Tuhan cipta dia. Tapi even Tuhan dia ada flaws. Kan? Even Tuhan dia pun diciptakan. So benda tu akan buatkan dia question. Kalau Tuhan aku pun yang kita boleh buat, yang kita boleh ganti, kan? So apatah lagi apa tu, macam mana dia nak tolong kita kan? So itulah kalau human being they make sense. So believe in Allah Subhanahu Wa Taala, because Allah tidak diciptakan, dan tidak diberanakkan, lam yalid wa lam yulad, tidak diberanakkan dan tidak memberanakkan. Okay, and believe in Allah Subhanahu Wa Taala is believe in the words of Allah. Al-Quran. So Al-Quran ni adalah kita punya guidance yang Allah Subhanahu Wa Taala memang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan that miracle, this Al-Quran ni, this mukjizat, perkara yang very very valuable untuk kita pada hari ini. This is kita punya guidance. Okay, kadang kita tengok kita nak minta siapa tolong kan. Kadang sometimes kita tak ada orang sekeliling yang kita nak look up to. Kita tak ada orang sekeliling yang kita rasa kita boleh minta tolong. So Al-Quran is the nearest guidance yang kita boleh dapatkan. Okay, dekat rumah. Okay, kalau for example kita belum terdetik nak beli Al-Quran, beli Quran. Walaupun kita belum boleh baca. Okay, because beli Quran yang ada translation. Kita baca. Because bila kita pay attention to Allah's speech, okay, dalam Al-Quran tu, kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat penyayang. Kita akan tengok banyak daripada kita punya apa tu yang kita baca, Allah sebutkan kita punya purpose. Kita hidup dekat dalam dunia ni. Kan Allah sebut kita punya the way Allah validate kita. Kan bila Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya hamba-Ku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Selalunya dekat dalam Quran, Allah akan sebutkan in the third person. Allah akan cakap dengan Nabi Muhammad SAW untuk sampaikan kepada kita. Selalunya kalau benda tu dalam bentuk maybe bentuk hukum ke, benda tu dalam bentuk apa tu, cerita ke dan sebagainya. Tapi bila Allah nak validate, Allah nak assure, itu seolah-olah Allah kata dengan kita, kalaulah hamba-Ku bertanya tentang aku, maka ketahuilah aku dekat. Maknanya one to one. One to one. So kita tengok cara Allah Subhanahu Taala speak to us. Okay. Dan kita tengok cara Allah validate Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi sedih, Allah kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah aku meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan tidak aku membenci. So kita tengok kat situ, bila kita baca, Allah pun tak tinggalkan kita. Allah pun tak benci kita. Sometimes orang sekeliling kita buat kita rasa Allah benci kita. Betul tak? Kan? Sometimes apa tu, bila kita tak ada anything, contohlah kita tak ada apa tu, kita lack education ke, kita kerja tak okey ke, atau kita punya hubungan dengan orang lain tak okey ke. Sometimes benda ni semua kita boleh kalau orang yang ada that connection dengan Allah, dia boleh terus pergi kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia dikelilingi dengan orang yang cakap Allah tu tak sayang dia. Kan? Sampai dia rasa macam aku ni jahat sangat lah sampai Allah tak sayang. So bila kita hilang this essence, hilang this connection dengan Allah sometimes because of people, atau sometimes because of kita lack of knowledge, benda tu sebenarnya buatkan kita lebih down. Sebab apa? Kita rasa
kalau Tuhan aja dah tak sayang aku, kalau Tuhan aja dah benci aku, habis aku kat mana ni? Kan? Yang plan kehidupan aku, yang kasih rezeki pun dah tak sayang. That is the root where kita betul-betul kita fall into depression, where kita betul-betul fall, kita anxious because kita tak ada someone to rely on. Someone yang Tuhan lah, Tuhan. Okay, so bila kita believe in Allah and kita pay attention to Allah's speech, perlahan-perlahan kita akan tahu, okay, Allah sebenarnya penyayang. Okay, kita yang soothekan diri kita yang calmkan diri kita. Allah tu penyayang. Okay, Allah penyayang. Ya Allah ada macam-macam. Kita tadi kan baca Asmaul Husna kan? Mostly semua yang baik-baik kan? Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah ulang banyak kali dalam Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kali bismillah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah, which is surah tu pun Allah tengah marah dengan orang-orang musyrik. Okey, tapi yang lain semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan surah Fatihah hari-hari kita baca dan setiap solat kita baca Al-Fatihah tu, Bismillah tu is one of dia punya ayat. Betul? Bismillahirrahmanirrahim is the first ayat of surah Fatihah. Dan surah Fatihah kalau kita tinggalkan dalam solat tak sah. Kan? So kita tengok kat sini Allah kata suruh repeat balik. Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Untuk repeat balik. Kenapa? Kenapa Allah suruh kita repeat Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim? Sebab nak tahu, nak assure kita yang Allah tu Rahman. Nak assure kita yang Allah tu Rahim. Assure kita Allah tu full of mercy. And nak assure kita Allah tu full of blessings. Okay, jadi bila kita tahu these two things, baru kita akan tahu, okay. So yang bawa kita dekat dalam this carriage is yang penyayang. So he will not do anything to us. So I know, even kalau kita stop dekat station yang maybe ada apa tu, ada kesusahan ke, I know that he will bring me towards the destination. Okay, he will bring me safely. Okay, kita percaya. Okay, so before kita start hari ni punya the second chapter, which is fear of the future. We ask ourselves these questions. Boleh? Siapa yang ada paper, ada pen, boleh tulis ataupun tengah on the way ke apa ke, boleh fikir dalam kita punya mind. Who am I? First question. Okay? Who am I? Tanya diri kita. Who am I? Okay? Bukan kita yang I am a mother. Bukan kita yang I am a daughter. I am a son. I am a father. I am a friend. No. Who am I? Really? Truly? Okay? Siapa kita? Di sebalik kita punya pekerjaan, di sebalik kita doktor ke, kita teacher ke, kita student ke, kita apa tu kerja office ke, kita apa. Tapi sebenarnya siapa kita? Who am I? Okay? So, answer that one first. Then after kita dah answer who am I, kita sit with that ya. And I nak kita observe kita punya emotion bila kita jawab this thing. Okay, observe. Bila kita jawab who am I, observe kita punya emotion. Okay, why was I created and put in this life? Okay, why was I created? Kenapa Allah create me? Why Allah create you? Okay, kenapa Allah create kita? Allah boleh create banyak lagi orang. Kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah create kita? Dan kenapa Allah put kita in this life? Okay, where am I heading? Kita nak pergi mana ni? Contoh yang kita pergi kerja, kita nak where are we heading to? Okay, kita kerja untuk apa? Okay, kita in a marriage untuk apa? Where am I heading to? Okay, kita nak ambil certain courses, kita nak ambil certain skills. Where actually are we heading to? Okay, and what is my final destination? Apa kita punya final stops, final station kita? Okay, kat mana? Is it here? Okay. So bila kita jawab all these questions, okay, what do we feel?
Okay, bila kita tengah jawab this question kan, kita tulis, maybe ada yang catat kan. What do we feel when we answer this question? Anyone? Ni honest and genuine answer. Okay? It's okay because we are all here healing, we are all here struggling, we are all here finding meaning in our life. Kan? So kita nak tahu bila kita jawab these questions, what do we really feel? Okay? Apa yang kita betul-betul feel? Anyone? Tak ada? Okay. I don't know why I was created, okay? Sad, worried, confused, unsure, many emotions. Okay. I don't know what was, yes, okay. This don't know what we are created. This one, that's why Imam Ramadan Al-Buti kata, macam mana kita nak tahu is dengan kita ambil tahu. So, last week. Okay, last week kita ada cakap about nama apa tu? Ada ayat-ayat Allah kan yang Allah letakkan the purpose. Allah Subhanahu Wa Taala kata the purpose of kita creation apa? So bila kita tak tahu, kita akan rasa sad atau kita akan worry sebab kita tak tahu apa kita punya purpose? Who am I? Okay, why was I created? So bila kita rasa unsure, kita akan ada macam-macam emotions. Kenapa? Kenapa Allah? Why you created me? Why you created here? Why you created me then you give me macam-macam test? Sometimes kita question. Betul? So bila kita tak tahu that thing, kita akan rasa anxious. Kita akan rasa overwhelmed. Macam tadi, kita dalam carriage, kita akan rasa kita tak tahu. So the key is to know. Okay? The key is untuk tahu why am I created? Why are you created? Allah kata, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I do not created jinn and human being illa liya'budun, except to sembah Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Tapi ada ulama mengatakan ibadah tu liya'rifun, untuk kenal, to know Allah. So our purpose here today, anywhere we are today, kat Singapore ke, bukan kat Singapore ke, why were we created? Untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. So that's why kita ada ujian. That's why bila kita dah membesar, maybe parents kita tak kenalkan kita the real Allah. Parents kita cuma kenalkan kita macam mana nak solat. Parents kita maybe cuma kenalkan kita apa, okay, buat baik, tak buat baik. Itu, kan? Lepas tu kalau buat jahat, kena denda. Betul? Tak solat, kena denda. Tapi kita tak betul-betul kenal the real Allah. Okay? The Allah yang forgive kita. Allah yang ada untuk kita. Yang Allah ciptakan kita. Actually Allah ciptakan kita semua. Sebenarnya untuk masuk kita dalam syurga. Tahu? Untuk masuk kita dalam syurga. So apa yang kita hadapi sekarang ni, kita punya ujian semua tu, sebenarnya untuk buatkan kita deserving of syurga. So that's why kita dapat ujian. And trust me, kita dekat dalam dunia ni, paling lama lah mungkin umur kita 90 tahun. Paling lama lah. Itu pun pada orang, ya Allah, 90 tahun ni. Dah apa tu? Dah penat dah. Dah penat dah. 90 years old paling-paling. Berapa lama kita kat dalam kubur? Lagi lama dari itu. Betul? Kalau kita ikutkan daripada apa tu? Kita punya keturunan bapa datuk kita, apa tu, nenek moyang kita, berapa lama mereka dalam kubur? Lagi lama daripada mereka kat dalam dunia. Okey, lagi lama daripada kat dalam dunia. Kubur aja kita rasa dah lambat, dah berapa ratus tahun. Okey. Akhirat selama-lamanya. Okey. Akhirat selama-lamanya. So, lagi panjang. So, kita kat dalam dunia ni hanya sekejap aja. Okey. Sekejap aja. Dulu kita kecil, sekarang alamak dah 30 dah tahun. Tak tahu dalam 40 dah. Tak tahu dah 50 dah. Nak makan macam-macam collagen pun dah. Alamak dah tak boleh dah. Dah tak boleh kasih kasih muda lagi dah. Kan sebab dah aging. Why? Why these changes? Because this dunya is not permanent. This dunya is not permanent. So kita punya kesakitan, our pain, our struggles is not permanent. Okay, dia sekejap. Tapi bila kita sabar sikit, bila kita cari knowledge sikit, bila kita dapat certain injection of motivation, benda tu yang sebenarnya kuatkan kita.
Untuk apa? Because bila kita sedih tu, time tu lah kita cari Allah. That's why Allah kasih kita ujian untuk kita cari Allah. That is kita punya purpose. That is the reason why we were created here. That's why semua orang ada ujian. You tengoklah orang dekat social media, you nampak je dia banyak likes. You nampak aja dia banyak followers. Deep down inside, dia sunyi. Deep down inside, dia lonely kalau dia tak ada Allah. Okay? Macam mana lah? Tengoklah. Tengoklah orang kaya ke? Ada satu, apa tu, my saudara. Semua dia punya family dia, Masya Allah tau. Kita pun duduk terfikir, wah, bagus ya Allah memang kasih dia rezeki. Anak beranak, anak-anak dia semua, ada doctors, teachers. Tak ada yang lain daripada tu. Okay? My apa tu? My makcik-pakcik. Ada. Tapi Allah uji mereka dengan apa? Sakit. Kalau tak suami dia sakit, isteri dia sakit. And sakit yang sampai ada wheelchair. So duit ada, tapi tak ada kesihatan. So ramai macam-macam orang, kita ada macam-macam ujian. Ada orang ada duit, tapi tak ada kesihatan. Ada orang ada kesihatan, tapi tak ada duit. Betul? Ada orang ada family yang sayang. Family, Masya Allah, sayang. Tapi susah kat kerja. Tapi ada sakit. Ada sakit. So different people, different ujian untuk kita semua. Semua dekat sini untuk kita connectkan diri kita dengan Allah. That's it. That's it. Okay? Jadi once kita tahu this reality, once kita tahu kenapa kita diciptakan, it's actually for, that's why tadi kita kata, where are we heading to kan tadi kan? Soalan dia, Soalan dia, so where am I heading? So bila kita tahu kita heading akhirat, kita tahu kita ada rumah dekat sana, so dekat sini kita buat apa? Okay, kita prepare. Okay, dekat sini kita prepare. Alamak, kalau aku susah dekat sini, tak naklah susah dekat sana, sebab sana selama-lamanya. Kan, dekat sana selama-lamanya. Jadi, okay, tak apalah, ya Allah, kalaupun ini ujian aku, ya Allah, kau buatkan aku sabar sikit. Make me feel at peace untuk akhirat. But sometimes memang kita akan terlupa atau kita akan distracted because of what? Because kita tak nampak akhirat tu. Betul? Kita tak nampak syurga tu. Tapi kita nampak duit depan mata, nampak tak? Nampak. Likes depan mata, nampak tak? Nampak. Orang suka kita, orang reaction orang kat kita, nampak tak? Nampak. That's why kita kejar benda tu. Orang punya love kat kita, orang punya gifts dekat kita, orang punya recognition, orang punya validation, semua tu kita nampak. That's why sometimes kita blurkan kita punya the vision because kita nampak benda yang dekat depan mata. Okay? That's why kita susah nak tengok akhirat. Tapi that's the reason why kita kena believe in that. That's the more reason yang kita kena tahu, kita dekat dalam kubur lagi lama. Lagi lama. So, apa yang kita nak? What can we prepare? Not physical. Dalaman. Okay? Not physical. Bila once physical tak tepi, sebab physical akan overwhelm you. That's this connection dengan Allah. Build dulu. Because once you build this connection dengan Allah, everything akan rasa senang. Okay? But once this connection tak ada, this is where kita lost. Kita macam tercari-cari. Pergi, saya cakap last week kan, pergi travel pun rasa tak tenang, dah balik. Travel after travel. Kan? Tapi tetap, rasa tak tenang. Balik pun, back to square one. Because all of this, kita dalam kehidupan kita, all of these are distractions. Okay, distraction from where we are actually heading to. Okay, so final destination kita nak sama-sama apa? Masuk syurga. Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So that's why Allah put kita in a situation whereby kita ada disconnection dengan Allah dan Allah masukkan kita dalam syurga. Dan kita tahu kan, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita masuk syurga dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. That is how easy life is. Kalau kita tengok dalam this apa tu, the lens of the kira correct lens lah. Tapi kalau kita tengok dalam another lens, kita akan nampak susah je hidup aku, susah lepas susah lepas susah. Susah ni susah tu. Tapi that kesusahan adalah untuk dapatkan keridhaan Allah, untuk dapat syurga Allah. Because ada orang akan masuk syurga dengan ujian dia je, bukan dengan amalan dia. Dia kata ujian dia, kau sabar, ni ujian kau sabar, okay, you are patient with it, dah terus masuk syurga. Tak ada question us. Okay, so sometimes yes, we are the chosen one. Chosen one adalah orang-orang yang memang Allah sayang. Okay, so kita tahu, put inside kita punya heart yang memang Allah betul-betul
Allah betul sayang kita. That's why Allah nak kita dekat dengan dia. Bukan that's why Allah uji kita. Tak nak letak ujian. Kita, kalau ujian tu rasa macam besar kan. Maybe apa tu something untuk dekatkan kita kepada Allah. Okay, so bila kita tahu, inilah dekatkan aku dengan Allah. So kita terus tahu, terus clear kita punya ni. Kan bila kita sakit, ya Allah, kalau inilah dekatkan aku dengan Allah, ya Allah, kau kuatkan aku. Okay, kalau kita ada ujian dengan suami, ada ujian dengan isteri, ya Allah, kalaulah ini yang dekatkan aku dengan engkau, ya Allah, kau tolong. Okay, atau kau ringankanlah sikit. Okay, itu kita boleh doa. Okay, ringan sikit. Sebab kita nak masuk dalam kubur, kita nak kubur kita luas kan. So kita nak kubur kita luas. So benda-benda tu yang sebenarnya is the most important thing, but the most thing yang kita akan distract. Betul? Yang kita akan distract ourselves. Kalau fikir mati je kan. Pernah tak kita kecil-kecil duduk, termenung sikit fikir macam mana kat dalam kubur? Pernah tak? Takut kita kita pergi hantar orang dekat kubur, kita macam mana aku kat dalam kan? But bila balik kita buat apa? Kita distract ourselves. Sebab apa? Kalau tak kita tak boleh hidup lah kan. Kita fikir je macam mana kita kat dalam kubur. But that's the mercy of Allah SWT. Allah tak buatkan kita teringat-ingat. But also benda tu yang sometimes sebabkan kita terlupa. Okay, mana kita akan kembali. Alright? InsyaAllah semua syurga, okay? InsyaAllah kita sama-sama akan kumpul dalam syurga because kita semua adalah orang-orang yang diuji oleh Allah SWT. Kita semua adalah orang yang dekat dengan Allah SWT. Okay? Allah nak kita connect dengan Allah. That's why we are here. Okay? So Allah sayang kita dan insyaAllah kita sama-sama akan masuk dalam syurga. Okay, so yang tadi tu kan. So usually a person in his youth akan try to avoid this vital question yang tadi. Okay, so dia ada entertainment, dia chasing amusement, dia apa tu, dia enjoy. Okay, just to distract these questions. Okay, but once bila dia sit with himself, dia akan rasa that anxiety. So, and because he lack knowledge, dia akan stay far away from the reality of hidup dia actually, yang sebenarnya. Okay, so kita kena duduk and sit with these uncomfortable feelings and betul-betul tahu apa kita punya purpose. From there, kita akan tahu, okay, never mind. So, bila kita tahu kita punya purpose adalah untuk kenal Allah, kita dah tak heran dah orang punya kerja macam mana. Kita dah tak heran dah orang sihat ke, orang sakit ke, kita sakit contoh, kita tak heran dah orang yang sihat. Because kita tahu, okay, masing-masing ada trial and ujian masing-masing. Okay, tapi bila kita ada this comparison, that's where benda tu dangerous. Because kita compare. Sedangkan kita tak tahu ujian orang tu macam mana. Okay, so bila phase of this desire and enjoyment ends, contoh bila kita dah biasa enjoy, happy, sekali kita dah ada sakit. Okay, kita ada sakit. That is where kita jawab. Kita ada this question akan pop up dalam kita mind. That is where kita ada connection dengan Allah balik. So that's where Allah tarik kita pelan-pelan. Kenalkan kita dengan Allah. Because manusia akan change. Manusia tak ada, tak semua manusia setia dengan kita. Kan? Tak semua manusia sayang kita. Macam mana Allah. Allah tak akan sama lah. Takkan sama cara Allah sayang kita dengan manusia. Manusia ada flaws. Kan? And manusia sometimes self-centered, sometimes selfish. That's where kita betul-betul dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, Allah SWT kata apa? Allah remind kita about kita punya existence. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Oh human being, you are working hard in life and you will meet your Lord. Allah kata, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. So as for the one who is given his record in his right hand, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. He will be judged with an easy account. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. And he will return to his people joyfully. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. But as for the one who is given his record behind his back, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. He will cry out for destruction. وَيَصْلَى سَعِيرًا. And he will enter a blazing fire. So Allah SWT kata kat sini kita punya purpose, kita akan work hard in this life. Allah kata, إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Everyone akan work hard in their life, but you will meet your Lord.
kita akan jumpa Allah SWT. So Allah Allah dah remind kita dah. Allah, kita akan jumpa Allah SWT. Tapi, fa'amma man utia, siapa yang dapat kitab pada kanan dia. Maknanya, dia life is full of kindness. Okay, full, ada connection dengan Allah SWT. Ada kasih sayang dalam hati dia. So, dia buat baik. Atau dia restrain dia punya self daripada dosa. InsyaAllah, he will judge with an easy account. Tapi kalau sesiapa yang, alah, tak nak pun kenal Allah. Ujian, lepas tu dia marah, contoh dia marah Allah, lepas tu dia tak nak pun kembali kepada Allah. Dia tak nak pun amal. Dia tak nak pun, maybe, itu ya, Allah akan, maka dia dapat kitab daripada tangan kita. Tapi itu, semua balik pada Allah SWT. Kalau Allah sayang dan Allah nak ampunkan dia, Allah boleh je ampunkan. Okay? Then after that, Allah remind kita lagi. Kita punya reward. This ayat, kalau every time kalau I baca, this always akan soothe me. Because kita dalam kehidupan, kita rasa susah sangat. Kita rasa kita we are not appreciated. Kan? Kita buat dan macam-macam kita buat. Still not good enough. Still not good enough. Dan Allah kata, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. And that a person will have nothing except what he strives for. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. And that his effort will soon be seen. So, apa yang kita buat sekarang, kita sabar, kita nangis malam-malam, kita doa dengan Allah, kita minta, Ya Allah, hilangkanlah, Ya Allah, sakit ni, Ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah, Ya Allah, perasaan ni, yang sedih-sedih ni, yang heartbroken ni, Ya Allah. These tears, this Allah witness kita punya kesedihan. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Then he will be repaid fully. Allah kata, Allah akan balas semua. Tak ada benda yang Allah uji kita kat sini, Allah tak balas kat sana. Tak. Allah uji kita kat sini untuk give something bigger dekat sana. Trust me. Kalau kita ada ujian kat sini, maybe sekarang ni dekat syurga, kita ada rumah yang sangat besar. Okay, kat sini kita tak ada rumah. Ataupun kita ada rumah lah kecil lah. Paling-paling pun 4 bilik, 5 bilik. Kalau itu pun kalau mampu 5 bilik. Kalau tak mampu, apa lagi, banglo jangan cakap lah. Terrace jangan cakap lah. Kan? Tapi kat sana, lagi besar. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. And that to your Lord is the final return. So maknanya kita punya anything yang kita kat sini, yang kita struggle, yang kita nak regulate kitanya self struggle sangat. Struggle sangat. Kita tengok kehidupan orang lain, struggle sangat kita nak sangka baik dengan Allah, struggle sangat struggle. Allah kata your struggle will soon Allah see. Allah akan pay semua fully. Allah kata fully. And even better dekat sana. Allah kata وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. And that he who makes people laugh. Allah yang berikan kita kebahagiaan. And he makes them cry. Allah yang berikan mereka menangis. Jadi Allah berikan kita ujian, maybe untuk kita dekat dengan Allah, tapi Allah juga beri kita source of happiness. Allah kan beri kita this happiness, okay? وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. And that he is he who gives death and gives life. Sebab lepas death, kita ada life baru. Kan? That's why death tu disebut dulu baru life. Because kita akan ada dekat dalam kubur dulu, baru kita akan dibangkitkan nanti, jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? So this, kalau for example kita rasa macam kenapa lah aku diuji macam ni kan? Kita ingat all kita punya effort akan insya-Allah Allah akan ganjarkan. Okay. Terus I can't type after this because driving to work, but I'm still listening. Is it okay to talk to counselor knowing that Allah is all knowing and we are always taught to talk to Allah? But is it okay to seek counselor and would normal counselor or Islamic counselor point of view if we were to approach? Yes, it's normal. It's normal. Kenapa? Because Nabi SAW ada siapa? Dulu, before sekali Allah panggil untuk naik Isra Mi'raj tu. Nabi SAW ada siapa? Ada Sayyidatina Khadijah. Nabi SAW ada siapa? Ada Abu Talib. Betul tak? Dan Nabi SAW sentiasa share dengan Sayyidatina Khadijah. So Sayyidatina Khadijah tu sometimes as counselor, as someone yang listen. And you tahu tak, counselor is actually listening. Listen, paraphrase. Kan? Validate, presence. That is all a counselor have to do. Actually, counselor no need, dia tak boleh advise pun patutnya lah. Kalau dalam general counselling. But kalau dalam Islamic counselling,
I usually after I dah listen or I dah validate, there's some point yang kalau the client tak boleh tengok the view ataupun the purpose of the life, I will show. Kita will direct. That's why dalam Islam kita ada guru. Kan? Kalau kita sendiri je, tak boleh. That's why Nabi SAW pun ada guru, Malaikat Jibril. Betul? So kita, in this world, we need a presence of another person untuk heal, but to a certain level. Dia bukan fully. It's not apa tu 100% kita rely. That's why kita tak boleh rely on orang fully. But kita ambil dia service. We pakai dia presence, dia listening ears. That really really helps. That's why bila kita ada, that's why ada orang dia ada kawan, dia tak payah pergi counselor. Dia tak boleh jumpa counselor pun. Sebab dia ada kawan yang mendengar. Betul? So that's why different people, different approach. Kalau dia memang tak ada, that's why they need counselor. Okay? So it is normal, okay? And dalam Islam memang ada counselor. And kita tahu tak, bila lepas hijrah, bila sahabat-sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah, tahu tak sahabat hilang family, semua family diseksa depan-depan mata mereka semua kan? Pergi ke Madinah, Nabi buat apa? Nabi suruh apa tu, orang muhajirin, orang yang hijrah tu kawan dengan kaum Ansar kan? Kawan dengan orang Madinah. Kawan, setiap orang muhajirin ada kawannya. Kenapa? Because orang-orang Ansar, orang-orang kat Madinah very very soft hearted. Very very dia ada apa tu? Dia ada this presence of calming punya ni. Sebab kita tahu orang Mekah, kalau kita pergi sekarang pun kita pergi Mekah, kita Madinah, kita akan tahu dia punya difference of dia punya people. So that's why apa tu Nabi SAW sendiri bila lepas that hijrah, Nabi yang counsel sahabat. That is where Nabi betul-betul ada dengan pas sahabat, betul-betul apa tu ada for them. Kalau ada sahabat yang down, Nabi akan pergi, Nabi akan nak dengar apa. That is where. Tapi zaman sekarang kita tak ada, Nabi SAW tak ada dengan kita physically. That's why kita seek counselor. That's why kita seek apa tu guru-guru agama. That's why kita tengok, kita nak tahu the guidance. Okay? So it is normal. Alright, boleh? InsyaAllah So the second chapter is fear of the future. So bila kita tak tahu, kita akan takut dengan perkara yang akan berlaku. Apa akan berlaku? Kita akan anxious. Okay, this is one of the thing yang akan buat kita. Okay. Kita boleh mute. Okay. So fear of the future. Yang ini kita semua takut sometimes. Betul tak? Ataupun maybe every time. Okay. Kenapa? Bila kita ada this career atau kita ada work. Contoh. Kita ada pekerjaan. Kita terfikir kalau kita stres kat kerja kan, kita akan anxious. Kalau aku berhenti ni, dapat tak kerja lain? Normal tak? Normal lah. Kan normal. Maybe some of us ada pernah ada in this situation. Siapa pernah ada in this situation? Nak apa tu, kerja dah terteruk dah, bos dah macam gini dah, manager macam gini, tapi tak berhenti-henti. Kita cakap nak berhenti kan? Itu je lah kita zikir, tapi tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Kalau aku berhenti ni ada tak rezeki? Kan? Kita selalu question ourselves. But rezeki kita, mana pun kita pergi, rezeki kita tetap sama. Okay? Rezeki kita tetap sama. Yang itu kita kena believe. Okay? Yes, me. Yes, betul. Dah resign. Betul, dah resign. Alhamdulillah, kan kita resign. At this moment, this is a leap of faith yang kita kena ambil. For example, betul-betul tempat tu betul-betul buatkan kita rasa kita dah mentally broken dah. Kita dah betul-betul down, dah burn out dah, tapi tetap kita tak nak berhenti. Okay? Tetap kita tak nak, kita tak boleh berhenti. Kenapa? Sebab kita tak, alamak, tak yakin lah macam mana. Kita anxious. Apa yang akan jadi? Percayalah, bila kita percaya Allah, at this moment, kita akan dapat kerja yang baik. Cuma kita kena tengok dia punya apa tu, dia punya timing untuk kita pick up balik lah. Kan? Maybe at that moment kita hantar resume kan. At that moment tu kita kena betul-betul trust Allah in that process. Okay? Nanti insyaAllah nanti ada slide about tawakal insyaAllah. Okay? Redha, percaya dengan rezeki Allah, nak kerja ibadah, dekat dengan Allah, but fear insufficient for the family. That is where kita punya true reliance on Allah SWT. Okay? That is where kita betul, dia macam tak ada, dia macam kena macam just take that step, just send. Macam itulah. Dia macam tu.
Okay, because I ada client yang dia every every single session dia akan cakap, ya my kerja gini sampai sampai sakit, sampai pergi MC. Tapi because this fear of what will happen in the future buatkan dia rasa tak apalah, biar dia burn out, biar dia sakit. Kita tak boleh, kita kena dulukan diri kita, sebab kalau kita tak ada, siapa yang nak jaga kita? Kalau kita tak jaga diri kita, siapa yang akan jaga kita? Tak ada orang akan jaga kita. Kan? So take the step untuk jaga diri kita. That is the most important thing. Because bila kita jaga diri kita, bila kita jaga amanah yang Allah kasih, Allah confirm akan jaga kita. Okay? Cuma that process yang kita kena take. Okay, that process. Physically and emotionally exhausted of this needs and his, yes, totally can relate. That's why apa tu just a bit sharing. Okay, previously also I work also under apa tu organization atau under company yang we feel that's best. Paling paling lama yang rasa okay 3 tahun, orang pada orang pun 3 tahun tu sikit. 3 tahun, I say no, I cannot. I have to I have to walk I have to walk away, walk off gitu kan. I have to walk away. And Alhamdulillah, and before that, mesti ada that process tu, akan ada pick up process. Maknanya you tak terus akan dapat kerja. But that is the way that you trust. And Alhamdulillah, after trusting Allah, Allah give me a better job. And a better thing to contribute. Because of what? Because after I dah berhenti kerja, baru I tahu, I nak ambil in counseling psychology. So I know. So after that, baru I can become a different person. That is the process. Maybe because bila kita dah berhenti itulah kita learn something about ourselves and kita pick up the skill yang kita perlu. Baru kita tahu yang actually apa talent yang kita ada. Sometimes the job yang kita ada is the only job at that moment. Kan? Tapi kita kena tahu bila kita stop, bila kita berhenti, kita resign, kita ada banyak choice yang kita boleh buat. That is where fear with the cost of living and now started with living. Yes, Alhamdulillah. Kan? Bila kita live simply, kan kita akan nampak sebenarnya rezeki tu ada. Pernah rasa tak? Macam bila kita before this kita lavish kan. Sekali bila kita kena bayar, contohlah kita kena bayar hutang renovation, kena bayar apa, kena sekat diri sendiri kan. Boleh tak sekat? Boleh sebenarnya kan. That is why kenapa ada certain things maybe Allah nak filter. Kerja makin berat, doa dengan Allah untuk buka rezeki yang lebih baik. Tapi rasa risau and tak confident untuk cari kerja lain. In the end, company had to restructure few staff. Really touch Allah. Alhamdulillah. Yes, betul. Tak apa. Tak apa. Maybe this is the moment yang betul-betul Allah nak Sis Roshida. Because Allah nak sangat, Allah nak berikan kita that attention. Because even kita kena buang kerja doesn't mean benda tu kita tak worthy, bukan? Tak semestinya kita dibuang kerja itu menunjukkan kita ni not good enough. No. It means that Allah is now putting his attention to us. Means kita ada that attention. So before this kita ada certain macam distraction sikit lah kan. Tapi Allah yang nak kita yang nak kita ada depan Allah. Jadi saya kerja makin berat, kalau Allah tahu, maybe kalau kita tak berhenti, kalau kita berhenti kita akan selamanya ada dekat in that hole kan, in that darkness. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah yang panggil. Alhamdulillah sis. In the end company itulah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alright. So tadi tu ada soalan tadi. Me and my husband currently freelance worker, tutoring and Grab driver. We last time government ada CPF, okay? But sekarang I'm being nagged by my parents like I'm lazy for not having a stable job with benefits, especially with my 2 kids. So ada CPF and medical all. Is it wrong for me to be angry with her for not trusting Allah, or am I wrong for choosing a different job? You're not wrong and they are not wrong. Okay, because maybe they ada certain mindset. Dia ada certain mindset yang okay, kerja mesti ada CPF, mesti bla 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 bla. Okay, kita punya parents biasa dia akan anxious untuk anak-anak dia. Okay, but itu letak tepi. Just close kita punya, yes, tak apalah. Because you know what's best for you, husband and wife kan. Freelance kalau okay, Alhamdulillah ada, Alhamdulillah. In the end sebenarnya, kita just nak apa tu? In the end macam ni kita even kita kerja ada CPF ke, kita kerja tak ada CPF ke, in the end kita yang rasa that ketenangan. Kan kalau you rasa ketenangan untuk buat this freelance job, your husband rasa ada freedom of time, kan tak kerja dengan orang lain, so, walaupun tak ada CPF tapi ada lebih ketenangan, why not?
There's nothing wrong with that. Okay, cuma biasa parents mesti akan ada benda they will say. Okay, but it's okay. Apa tu, just tutup telinga lah. Because itulah kita punya parents kan, lagi parents-parents kita Asian kan. So memang akan they will rasakan takut untuk kita. Tapi just cakap tak apa, insya-Allah rezeki Allah ada. Every time cakap gitu je. Okay? Sebab because maybe tawakal mereka tu bukan at that apa tu, bukan level yang bila kita rasa that apa tu, kita punya reliance ada pada Allah. So the level lain kan. So the level lain kita tak perlu nak cakap dengan dia that level, but at the same time kita cuma cakap tak apa, rezeki tu Allah akan beri. And kita show yang rezeki tu Allah yang beri, okay? InsyaAllah. Semoga semua yang ada. Thank you everyone for validating one another. I really love the culture of validating. Alhamdulillah. Okay, kita empower everyone kat sini. Is it wrong to make CPF as assurance? Depends. Kalau kalau you rasa CPF tu akan assure you, dia tak ada wrong, because kita sometimes kita at least kita ada something to fall back to kan. Sebab tu pun memang duit kita. Macam contoh orang save duit kan, sama je sebenarnya macam CPF dia save kan. Tapi save duit kita save sendiri. So assure, yes, kita sometimes rasa assurance, because at least kita tak risau dengan apa yang akan berlaku. Yes, that is untuk kita lah. Tapi even kalau kita tak ada that means, kita tetap akan assured because kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tetap assured yang rezeki kita. Semua orang rezeki dah ditulis dah. Even bila before kita kerja pun, Allah dah tulis dah rezeki kita. Okay, maybe rezeki kita pada orang ni. Maybe rezeki kita pada orang ni. Maybe rezeki kita ada kat sini. Maybe rezeki kita dekat sini. Wallahu alam. Tapi what you can never really find your betul-betul your true rezeki sampai you betul-betul take that leap of faith untuk trust Allah. Okay? Kita tak akan tahu apa yang akan jadi dekat diri kita sampai kita betul-betul trust Allah. That is the sweetness of it. Tapi at that moment, the patient tu, that is the phase where kita kena lalui. Okay? Kawan saya selalu buat saya macam counselling, tapi saya tak layak untuk kasih advice. Okay? My friend always treat me, okay, but I don't think I'm suitable to give advice. But when I tell my problem, diorang tak nak dengar. Macam tak fair. Yes, memang betul. And sometimes orang selfish kan. Masya Allah, you boleh ambil course counselor. Okay. So kita tengok kat sini ada orang dia cuma nak orang lain dengarkan dia because dia tak ada capacity untuk listen. Okay? Because they don't have the capacity. Maybe they are in a tunnel yang they don't see the light. So they see you as the light. So they use you untuk get through the tunnel. But sometimes, yes, maybe they tak nak dengar you punya problem because they are very overwhelmed with their problems. Doesn't mean they don't care. Doesn't mean they tak concerned with you. But sometimes they are struggling to get through that also. Okay, yes, memang takkan fair lah. Okay, but insyaAllah semoga you find someone yang akan dengar you. Okay, kalau for example you tak ada friends to listen to you, maybe can try pergi dekat counselor. Maybe try. So at least you ada some outlet. Ataupun kat your parents. Kalau parents tak okay dengan apa tu, your cousin. Kalau cousin tak boleh. Then last counselor lah. Cuma counselor dia punya price pun dekat market mahal lah kan. So that's when, kalau for example kita betul-betul dah tak ada means kan, that is where kita kena build betul-betul connection dengan Allah sampai that outlet feel safe bila kita ucapkan atau bila kita luahkan. Okay? Okay. Alright, insyaAllah. Okay, I betul-betul doakan semoga kat sini siapa yang maybe Allah uji dengan rezeki, semoga kita dapatkan rezeki tu, dapatkan rezeki tu walaupun dekat mana pun kita berada. Walaupun kita decide untuk berhenti atau kita decide untuk stay, semoga after kita stay tu ada rezeki dekat situ. Tapi semoga kalaulah benda tu betul-betul dah affect kita punya mental health, dah affect kita punya physical sampai kita sakit, please know that this is time to walk away. Please know this is time untuk betul-betul trust Allah, untuk apa tu, find yourself another place better, because you can't find another place better if you don't leave this place. Okay, macam mana juga apa tu,
Thank you. Okay, okay, Mai. Lebih tu. So kalau kita tengok kat sini, kenapa orang-orang Mekah, sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi SAW hijrah ke Madinah? Because Mekah dah tak boleh dah is too toxic. So kena keluar. So Islam pun ajar kalau terlalu sangat menekan, terlalu overwhelming, buat apa? Hijrah keluar. Cuma kita susah nak ambil that step tu. Okay, percaya, insya-Allah, insya-Allah, okay? Alright. Okay, sedikit lagi tadi. Okay, so studies, exams. Okay, mostly I rasa dekat sini maybe study, maybe ambil courses lah kan. So kita kadang risau macam mana kan apa yang akan berlaku, apa tu kita, bila tengah belajar tu lah yang kita ada ujian macam-macam kan. So this is the fear, what result akan kita akan dapat. Parenting, and sometimes kita fear kita tak jadi apa tu bapa yang baik. Kita tak fear kita jadi mak yang baik sebab kita nampak maybe kita punya past, kita punya parents is not apa tu not well educated, so they don't raise kita the way yang kita nak raise. So kita pun risau macam mana kita nak parenting. So sekarang pun kita dah tak sabar, contoh dah tak sabar macam mana nak parent kan. So ataupun kita ni tadi financial security tadi kan. So the keyword imam katakan adalah tawakal. Okay. Nabi SAW said, the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer. Strong means strong bukan saja physically, but also mentally and also spiritually. Seek what benefits you and seek help from Allah and do not give up. Okay. So cari benda. Kalau benda tu benefit kita, cari benda. Kalau seek help. Okay, seek help. And seek help from Allah. And jangan give up. Itu Nabi SAW kata, jangan give up. If something befalls you, jangan cakap, kalaulah aku gini, kalaulah aku gini. Kan? Kalaulah. Lau tu, Nabi SAW kata, is from syaitan. What if tu semua is from syaitan. Tapi, Nabi SAW kata, say qaddarallahu ma sya'a fa'ala. Say Allah has decreed and He does what He wills. Okay? This is lagi powerful. Because Allah akan buat apa yang Allah deem suitable untuk kita. Okay? Maybe that is the way untuk kita masuk syurga. Maybe that is the way untuk kita kenal Allah. Maybe that is the way untuk kita find kita punya inner peace. But sometimes kita tak ada this peace. So Allah kasih kita ujian untuk kita find kita punya way untuk cari that peace. Macam tu. Okay? So failure is not the opposite of success. Remember this. Failure is part of qadar, the decree of Allah Subhanahu Wa Taala. Because dengan failure lah baru kita akan belajar. Okay? Baru kita akan belajar. So, kita tak boleh cakap, okay, you fail means you tak succeed. No. Fail maknanya kita ada redirection. Okay? So, kalau fail ni, kerja ni, fail, tak boleh. Allah direct kita to something better. Tapi kalau kita stuck too long, nanti dia akan eat kita. Okay, tapi kalau kita rasa kita boleh, kita try boleh. But that is not the sabar yang sebenarnya yang kalau sabar tu dia bukan sahaja duduk diam. No, sabar is not duduk diam. Sabar is put effort in something. Kalau tak jadi, tawakal. Macam itulah. Okay, put effort. Put effort. Okay, boleh insyaAllah. So we measure success by outcomes. Kita selalu measure, okay, success outcome. Dapat gaji, okay, bagus, successful. Okay, dapat kerja ni, apa tu, tak kerja, tak successful. Siapa kata? Tak ada orang kata. Tak ada orang kata orang tak kerja, tak successful. Orang kerja, dapat duit banyak, successful. Success is not measured by outcomes. Allah measure success by growth in kitanya heart. So every single person, kita dekat sini semua, it's not how much we earn. It's not how well we talk. Okay? It's not how big our house is. How banyak kita punya CPF is. It's not that. Kita sukses bila kita punya heart grow near to Allah SWT. Bila kita punya heart grow more kinder every day. Bila kita ada more akhlak yang baik. Every day kita try to tahan kita punya anger. Kita try untuk jadi a better neighbor, a better person. Cukup. That is success sebenarnya. Okay? So, not outcomes. Outcomes tu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Okay, sekarang berapa ni? Okay. Alright, sikit lagi.
So Allah SWT kata, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Walaupun Allah kata untuk tawakal, tapi Allah kata walk among his slope and eat of his provision. Maknanya earn. Okey tadi kan? Earn, kita punya, kita pergi kerja, kita earn, kita bawa balik nafkah untuk anak, isteri, untuk ibu bapa, kan, untuk diri sendiri. Every single thing Allah kata, yes, do. Tapi Allah kata, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." But whoever relies on Allah, he is sufficient for him. So siapa kita pergi kerja, yes, tadi tu kan, kita pergi kerja, kita tawakal lah. Okay, kita tawakal kita ni well-being. Allah kasih kita certain amount every month. Kalau kita decide untuk berhenti nak cari kerja lain, tawakal juga. Tawakal juga. Because Allah is sufficient. Maksudnya Allah akan beri kita another rezeki. Another rezeki. Itu yang kita kena percaya. Okay? Percaya. And that is benda yang kita susah nak buat. Betul? Susah lah nak percaya. Macam mana tak tahu sebab benda tu uncertain. Anxious lah. Overwhelmed. I pun used to think that way. Tapi bila duduk fikir balik, ya Allah, Alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah. Okay? That's why kata, walk that path first. Okay? Nanti insyaAllah kita akan tahu, we will feel the sweetness of it. Okay, so now that we have started working, plant in our hearts His trust. Betul-betul percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dalam Quran Allah kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, whoever fears Allah, fear of being far from Allah, He will make for him a way out. Allah confirm akan kasih way out. Way out, okay, tak semestinya, maybe sometimes dengan keluar kerja. Maybe sometimes dengan stay dekat dalam kerja, tapi kita try untuk deal. Kita try untuk talk it out dengan kita punya boss. Talk it out dengan kita manager. Oh, the system is like this, like this, like this. After that, Allah make way. Sometimes it's like that. Sometimes bila kita dekat, apa tu, maybe Allah nak ajar kita, contoh yang tadi tu kita talk it out, Allah nak ajar kita apa? Apa tu? The confidence. Maybe before this kita tak ada that confidence. Allah nak ajar kita how to be brave. So kalau kita sebenarnya kita dalam ujian, Allah akan push kita certain limit untuk kita build a new character. Okay, untuk kita unleash. Actually kita boleh lah. Actually kita ni sebenarnya okay lah. Tapi that trust lah. That trust kita kena ada. So if you trust in this speech directed to you from Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, you will just go out and work hard. And then you will return home and sleep well. Maknanya tak risau sangat pasal rezeki. Kenapa? Because you know that you fulfill the condition. You tahu Allah confirm akan make way out. Because Allah kata siapa yang apa tu, usaha, nanti Allah akan tolong. Betul? Siapa yang usaha atau siapa yang betul-betul trust Allah, nanti Allah akan tolong. So leave everything to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Without dismissing work lah tadi. Without kita usahalah. Put effort. Cari kerja. Put effort. Ataupun dekat rumah. Contoh, kita jaga. Put effort jaga anak-anak. Kan? Jaga apa tu, maybe jaga ibu bapa. That kind of thing. Okay? So when the heart is devoid of tawakal, bila kita tak ada this tawakal, anxiety akan take control. Let's say kita akan rasa overwhelmed. Kita akan rasa sedih. Kita akan rasa, because kita ada this apa tu, kita nak percaya tak nak percaya. So dia macam 50-50 tau. Nak percaya tak nak percaya. Hari ni percaya. Dah tulis dah resignation. Esok tak percaya. Esok tak percaya. Lepas tu dah pergi kerja. Rasa down lagi. Rasa gini lagi. Bila kita stres, kita susah nak ibadah. Kita susah nak function. So kita tengok. So kalau that place kasih kita growth. Tadi kan Allah kata, Allah tengok kita punya growth of kita punya heart. Kalau benda tu tak kasih kita punya growth in kita punya heart, tak kasih kita bertambah dekat dengan Allah, then that place is not for us. Not every place is for us. So kita yang kena find that. Okay? So doa. So this is one of doa yang I will share insyaAllah. Doa ni untuk doa kita, untuk kita tawakal kepada Allah SWT. We can amalkan this doa, or we can also doa personal dengan Allah. Okay? Anything yang you rasa help you, we can do. Okay, insyaAllah. So macam mana baca doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
Kita tengok kat sini. Apa dia punya apa tu? Dia punya makna. Okay, kita tengok dulu hadis Nabi SAW kata, whenever you intend to go bed, perform wudu as is done for salat, then lie down and on the right side recite this doa yang tadi tu. Okay, apa doa dia maksud dia? Oh Allah, I have submitted myself to you. I have turned my face to you and trusted my affairs to you, Ya Allah, and relied completely on you out of desire for and fear of you. Okay, so you expect your reward and fear your punishment. So there is no resort and no deliverer from hardships except you. Itu kita baca. There is no, tak ada satu pun yang akan bantu except you. I affirm my faith in your book which you have revealed and in your prophet whom you have sent. Ini doa kita boleh baca atau kita boleh buat kita punya word sendiri. Ya Allah, aku serahkan semua kepada kau, ya Allah. I trust you, okay? Buat kita punya normal language lah. Okay, I trust you. Dan kalau for example kita tawakal, bila kita meninggal dalam keadaan kita tawakal, Nabi SAW kata kalau kita baca doa ni lebih bagus lah, kan? Dan if kita die that night, kita akan mati dalam keadaan Islam. Kita akan mati dalam keadaan kita beriman dan tawakal kepada Allah. So let these words be your last words at night. Itu yang Nabi SAW pesan. Okay? So that's the power of tawakal. The power of this connection dengan Allah, this reliance, total reliance dekat Allah, this is the power of a Muslim. Because with tawakal, with trusting Allah, we can go anywhere we want without fear. Okay, that is what para sahabat at that moment ada di tawakal. Pergi perang. Okay, at the same time, kena tinggalkan family. Kan? Sakit tak? Sakit sebab berbulan-bulan tinggalkan. Tapi ada di tawakal yang Allah akan jaga. Dia tinggalkan bekalan makanan. But ada effort lah. Kan? Sahabat tinggalkan makanan, tinggalkan apa semua, ration. Tapi serahkan. Sama juga isteri-isteri yang yang kena duduk kat rumah. Tapi suaminya kena pergi perang. Kan? Mereka pun tawakal. Letakkan that tawakal reliance kepada Allah untuk jaga dia dia spouses. Kalaupun because for them, kalaupun Allah ambil nyawa mereka, insya-Allah dia punya suami-suami akan dalam keadaan baik dan keadaan beriman. Okay? Alhamdulillah. Okay, so ada question? Ada? So, semoga Allah SWT grant us, okay, the total reliance on Him. InsyaAllah. Okay, sebelum kita tutup, kalau kita baca zikir sikit. Kalau siapa yang ada time lebih, boleh join sekali zikir, okay? Alhamdulillah. Okay. Bismillah. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. This doa pun bagus untuk kalau kita nak letakkan dis tawakal dalam hati kita. Tengah kerja, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. This is words untuk tawakal ke atas Allah Subhanahu wa taala. Okay, so sambil-sambil kerja, sambil-sambil kat rumah, sambil-sambil buat apa pun pekerjaan yang kita buat, kita zikir. Sebab hati yang akan buatkan kita rasa tenang-tenang. InsyaAllah. Okay, tak ada question? Kalau tak ada question, kita tutup.
Kita kasih tasbih kafarah surah Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for your time. InsyaAllah kita jumpa next week. Okay, selamat berbuka untuk nanti. Okay, Assalamualaikum.